खानायबो कुरिं के ताम हेला apa tu kublo tu la kublo bula bagian tok sawo tok layong tong katu kupu sawo अब तो पूरा पिक लुंगान पिक फेबल रो bukan berbukti kan नके नुगलिया ता समय asal mereka sama dengan jati kai ya sudah natong kai kena kai और कला के बार tok करी टंग खटा tu la ya kublo bula to buri tong katu ini nama sih kan sering merukung jauh bang bisa tam channel saya coba थाने मासनि खबर आनाकेबो साहया किन्तु थाने मासनि खबर आं साइमिया आं खबर माया सुजाखौ नुंबा ना फन खाय साया आंबो नम्बर माया सार आसो हाकसामा आंबो बाइकले खोना बाहाय दिनै फुङावसो गलपुर फायनाय नो वानथ तमानि गाय दंग टिभि निउस सुनुगो हाय अबानि एरिया सेबले नै गलपुर तीन का बुय नखुंताम खामिरबो गलपुर आरो तीन का बुय काबुक नि नक फायनाय फेमनि nung ayang sirai ni orang hostel tangga ni kana woi aro ni na ombe kok salai ka ngai phaine ma so 6-7 ta jog ang kai se phain buli kana ai ko ni nok ni tamuk lai man nei nei ya tabu ani bondo ka bai thong kha bin bur Ya hara, apa tin khai tin nok ni ko ya mo to nok pai ka si tin ka sambe abo to istin to nok ni lo ki tin ta kha nok man kang ko golapur wa sa nok khung kam kang ka ro chuba pi phai man che ngka ro rang ki sa thong ro borok phai ka kai ri di jang kai sa phai no budi ka phai nei na sa man ron di sa khat de do ka ya phai ai nok khame kok sa le no bong no tabuk abo motamuti 40 gradi ki thadi dang ro rang ki khatong budi ka ya bong nok kang na ni ব্যবস্থা ro pai na ব্যবস্থা ro ang salai no bok bai phai ang phai thang gan thadi dang norok no actually abo hangkai anthani information se kuri to oroni local to angmai sob somul juga chuk tongo hangkai borok bo tamgoi jana anu saholi am saimi hangkai ini actually ang golokpur adc village au thanai talo nok khungtam khaman o jagao nok tabu to tanglang joraba hangkai nok tangnani borok tinni obab puri bigra jaba chung to chini borok to hangkai aro nok khungtam no tin rofainani hinai मिया खनि सिमे बानसु डाक्टर गेर परें का तिनी फुङो थुमाबा चावे मोबाइल किचा नाइबा हठात खाय मक खाय रेखा सागल देमा मरा सरावो चराय आराय बसरनि चराय मासा तुय कुलक थैका गाबो नुगय जतन कल लायका गा ठीक नो बिनो सामा गाय वानसु का आरोबो थानाय ने चुंतिनि चिन चन्दिपुनि ब्लक प्रेसिडेन्ट जत युथ सं जों थुमै फाइलेका तामो आसय बिसे बुजिन के अर फाइ साइमांखा जे उठुई माने एक्चुअली 1 मास ngoi thongka थानाय मासनि 25 तारिख गा तिनि 24 तारिख ngoi thongka गा जेतो लोकल रक बानो साहलिया गा दंगो टीवी न्यूज से आं निया तिनि फुङो से नुगु गा तो फनो थांगoi गार आ जेतो आनि एलाका आफा नंथुं ता टिप्रा साबा ओंखाय थांगoi नाय फैगोना हिनै खानावै फायमाने नाय माने तिनि ए सब अवस्था नक फैका गं परिबार तो फाइमान ताबुक ओ थुइनायनि बुमाफा गार्जियन तो कुछ करे बरो राय बरं चेराय र कोइलासर देवराव परि दं माने बरो हस्टेलाव थांलायगा ले बो ओ थुइनाय बुचुबे मालायखा मालायै जे आनि व्यक्तिगत जे मानसा कां बरक न याक फलो कलांका एबं नेक्स्ट तो फाइने मासो 6-7 तारिख रग आं कैसे फाइपिने ने बनो पकेटा कलांका नायनाय बरं बागै तामो ब्रंनि नकनि कन्डिसन तो नरक नगजाक तो आगामी दिनाव वान सुकनाय बरं बागै ताम खायमान चेष्टा खायनि हामबाय